هفته نامه روز باش تماشاوان هجا ایرو هنک تایبت برنامه ما بقاسی نصف ساعت امی بیاورابن پشره امی بچن رومایل و در کنفرانسی که هی جر براپور آزادی کردستان رژی آزادی خیرتین چلیک بمرایه هفدیتنا هیتا ایمرالیه یا بتای بردوغان را چی بو چه انجام درکت وانا منی قاش بکن پرتشتینه گوتن درباره روجاوی کردستان ده ستاتوی روجاوا دا درباره پیواژوی ال ترکیه ده پرتشتینه گوتن yani tu çavat fikri ev hevditna heyeta İmraliye yaptayı Erdoğan re bekiri çette çe encam derket ve berbe kudri ve biçe yani asas پیواژو زنی ننون دست بکریه پیواژویی که بری دست بکرود سال 2010 11 12 13 14 ام بیجو که پیامبر برای پودی سال نوروز آمده هات خواندن لی پیش را وگریان اوج بدست اردوغان خراب بو اردوغان وی چاخیجی نهاجی هلوسته کی وی هی کود خوازه پیواژو دبن کنترل خدا و لگورا برجمندی خو هم کی پرو بله بانک ریبرا پروژه ترسیه بانک ریبرا پروژه de çi çerçevede de bir civakek aşti و civakek demokratik Kürtçi denavda hamu civak ve xwate da rizgar bibin xwate da bibin tabii ki durada berjevendî Kurdan jehane ku sat sala hatiye bin pekirin mafe Kurdan heye ku sat sala hatiye bin pekirin seri de Kürt ve pevajoy daye des pekirin pevajo helbet rel berdigireli Erdoğan ve care بریا 27 سبات بریا 27 سبات هفدیتن چه بون هیئت چون هاتن هیئت آماده بون جهر دو علی آواجه اساس هیئت هنه yani ne tane علی ام بجن دم پارتی علی کردار هیئت هنه علی devlet آواجه هیئت هنه کو باوای ki sistem dışına imralıyordu. Ama dıştaki heye cara yekeme Serokomari Türkiye Tayyip Erdoğan باوای ki fiziki dahili nava meseleydi be. Hatta nahat çavdeyir bu. Kim cara fikri xwe beyan kir ser meselê dîsajî ne tam nekiriye Dewlet Bahçeli de devrê de bû wî pir hevdîtin çêkir wî pir daxuyanî da Tayyip Erdoğan mîna ku wisa dûr va bixwaze li meselê bi nereka çawa pêş dikeve tim xwe ji heyeta İmraliyê dûr xist ji Dem Partiyê dûr girt ji ber vê belkî jî wat hedare cara yekem yani bu tevlî bû tabii ki nihayetinde ev pirsgirêk bir temsila sistemi ra ancak dikare vere şare serkirin. Temsila sistemi jinahat hükümet AKP MHP'ye. Li evnai ve vateyi ku avana diyar kerin. Çünkü civakek lohole heye. Muhalefeteke behez lohole heye. Devet ve mesele bir civaki rapar veki bu ya vay breve bebi. Naha Erdoğan benda çibu ez bavarım henki tedespeki jibali kişan çünkü jve xwazîn ki navaro kavêjiyên baxin na hevdîtin hate kirin ji alî Erdoğan tu daxuyaniyekê erênî ya jî neyînî ne hate kirin tenê alîkarê wî alîkarê serokê AKP evkan ala derket got ku işte dawiya Nîsanê wê hinek tişt çêbibin mesela berê gotbûn dawiya adarê wê hinek tişt çêbibin niha divên dawiya Nîsanê wê hinek pêşketin çêbibin çima her tim bi paş dixin çima her tim dikin eviyana be Li tişteki din giring heye mesela CHP devra darolavi ve çibe. Nahat parti yekemine asas de helbijartne revbedin xwecihi de bu partiye yekemin asas kumarul gora usul ve adete bereneji deslate. Çünkü navberavan xirabe. Bele navberavan naha xirabe. Çima xirabe? Çünkü deslatek loleye heye naxwaze biçe. Li hemberi ve ev muhalefetci biheze Serokê CHP mesela piştî vê hevdîtinê gotinekî got ku kesekî ku îro vê zilmê li ser gelan dike nikare vê meselê çareser bike elbette vana gotinê di navbera wan de ne lê ji bo Kurda ya giring çi ye ji bo Kurda ya giring ew e ku îro mesela Kurd êdî weke bizotekî agir ketiye nava lepê wan ew bi ser wî de dabêje ew bi ser wî de dabêje ew bi xwe bi hev ketine divê em vêya wisa fam bikin yani wexta ku rêvera po got PKK bila xwe fesix bike helbet gelek sedemê wê hene sedema yekemîn jî got ku êdî sistem diguharin cîhan diguhare em êdî nikarin li ser bingehên salê hefteyê heşteyên bimeşin divê em jî guhertinekê di nava xwe de çê bikin
ji bo sistemeke nû. Niha sistema nû bixwara çitîne, sistema nû bixwara xwarêveberina gelan bixwara tîne. Mesela bedran bala xwe bide li Rojava, li Bakur Rojhilatê Sûriye sistemeke hatiye avakirine. Ne ku em yani em bêjin dibe propaganda. Fakat ê ku li dijî me ne bi xwe jî dibêjin. Dibêjin ew destpêkê ku di destê Kurdan de bû. Eger ew jî weke milletên dinan, weke gelên dinan bifikiriyane, dibêjin wê derê wê xalî bikirina tenê bi mala Kurd ji derva jî baniya li wê derê wê sistemekê ava bikirina. Ev qanca xirab e em ya nanirxînin. Fakat li vê derê demokratik bûna Kurdina ew karaktera demokratik qede ew karaktera ku hem hukukê diparêze hem mafê gelan diparêze li wê derê derket derva. Sistemekê ku herkes xwe bi rêve dibe an ji duê rêveberiyê de cî digre ava kirin. Ji ber wê yekê jî ew sistem hem alî leşkerî va hem alî civakî va hem alî siyasî va bi her awayî weke mînak tê nîşandan. Yani em veya dibînin li qada navnetewî jî her roj rojava tê nirxandin, her roj sistema rojava tê nirxandin. Tişta tu dibêjî di rewşên herî şer da jî hesas da jî milletê Kurd tenê xwe nefikrî. Tabii ki. Dikarî bû. Yani hesabeke komekê küçük mesela Çeçen li wê derê hene karim zimanê xwe perwerde bimin. Tamam. Em bêjin Türkmen hene dîsa wisa. Ama tiştekî heye dibe em ji bîr nekin. Tabii ev rewşa îro ya Rojavayê Kurdistanê demborî ye. Ji ber ku statûyekî wê resmî tune ye. Di qada navnetewî de hê natiye naskirin. Li cem netewîek wî natiye naskirin. Siber roja wî di tu qanûnekî dewletan de yan jî navnetewî de saziyê navnetewî de tune ye. Ji xwe tekuşîna Kurdan ya rêveberiya Xwesê ji bo vê ye. Çawa em werin naskirin. Yani misoger bibe. Bikeve bin garantiye. Ew e. Mesela ez karim divira tiştekî lêzê de bikim. Niha divir pirsgirêk çi ye rojhilata navîn tê dîzayn kirin. Mesela Erdoğan te got ya çima herî dawî ew axivî em li beriya wê hefteyekê binêrin li Sûriyê İsrail berê got ku rêveberiya Şamê me temsîl em rêveberiya Şamê naxwazin çünkü ewana tev serokê tevgerên tundira gotinekê din nama radîkalin. Em veya kabul nakin çünkü ji bo xwe talûkê dibînin em ê kabul jî nekin. Piştî wê bazara di navbera wan Sûrî em bêjin hikûmeta demkî û Tirkiyeyê ki tu zanî hat bi Erdoğan rev dîtin kirin Hakan Fidan serokê Mîtê serokê Wezîrê Parastî Ahmed Şara hêj li Tirkiyeyê li Antalyayê hat erê nako konferansekê li Antalyayê hat wê konferans li wê derê bazarekê kirin yani sê wezîrê girîng du wezîr û serokê Mîtê çûn wê derê bazarekê kirin li başûrê Sûrî nêzê İsraîlê baregeheke pir mezin ya dewleta Sûriye bû T4 jê re dibêjin nêzî Palmîra berê ew baregeh çi kirin İsraîl ji hewa bombardman kir pişta derket esas Tirkiye qet qala wê nekir bombardman kirin serûbin bû yani bu wêne ji derketin dîmen derketin tamam İsraîl got ji bo çi melê xist got ku ji bo ku pêşerojê li hemberî me bikarnînin fakat pişta çi derket ku Tirkiye û Sûrî li wê derê li hev kirine wê Tirkiye li wê derê bijî bûna ew nokta jî noktakê wisa ye li wê derê baregehekê bi awayî ku tê gotin nokta ku bi dest bixe kî dibe bila ve ne tenê Tirkiye İsraîl be jî Sûrî be jî li ser herêmê dibe bandoreke mezin dike ji bo wê jî ev êrîş çê bû Tirk hatin kuştin nehatin kuştin kes nizane ji xwe nehat ragihandin jî Tirk qet basa vêya nekirin dewleta Tirk qet basa vê nekir ne rêveberî ne jî êdinan lê tam di vê naberê de merînî Amerîka derket got ku em jî vê rêveberiyê naz nakin mesela beriya Droja ev tiştekî nû ye ketiye nû ye tabii ki mesela Wezareta Karê Derve ya Almanyê jî sembola Sûriyê ji malpera xwe ya fermî derxistiye nû ye çima nû ye çünkü asas hikûmeta AKP ez dibêjim hinkî bi Trump xapiya na do milliyekî godarî kir mesela dibêje ku her çiqas Trump weke kesekî
شخوارازی و او بجی آوا که بجی وقت دیکتاتور بجی لیلالیه که شر نخوازه مثلا مینا کرده دبیت خوازه اشته اوکراینا اقناع بکه لنبری و تاویز ده روسیه لروجلات ناوین مثلا بریجی تبیراته دماوی بری داجی گوتبه زید عسکری خود لروجاوا نایلم چما گوتبه شر نخوازم لالیه که شد که ویاد که لالیه دنج ورگیا لسر ولاتان زیده دکه ورگیا کجدر واتی یاجده چه چین çıkır Çince lehemberi sadı 35 yani vergi danil ser malum ülke Amerika yani vakta ku veya ki hemberi tecrübe vala namine dve pevajoy da rojlata navin emjbir nekin kute dizayn kirin yani 7 sal beri hatbu dizayn kirin tu mafi kurdan ne da bunavan naha o mafi kurda idi hati hasta ki kun nikarin ندنوان چما جبر کو جنوبا دیساید دیزاین دکن وکه پرسکریکه که روجلات ناوین دهشتن یا آنها و چاره سر دکن نه همورن سر مثلا AKP MHP چما یک جه دبی گرگه پیواجو بمشه یک جه هر کو دچد خو دعو کینه پاش دخه یعنی وکه کو بجه از ناخوازم لین نچارم باخچلی اگر بیراته د داخلانی که خدا گوتبو ام نچارم و پیواجوی بمشینن چما نچارن çünkü konjonktür ve ilxazı اینها tam دوی çerçeve de بالا ام کارن او نزیکاتیا دونالد ترامپ ام بنرخینن مثلا لگوری من belki şarjı da fikrim دونالد ترامپ وقتا کو اردوغان پر باقله و بری ویدا سوری اساس بری ویدا çraveki çünkü بدهان هزین تندراو هنه کو بری هم دولت Türk piştkiriye davan brevan lüvedere eriş dikrin demek kinda derke o veya derkeci rehberiye ki teslimi olan kirin avli erişi aleviyan kirin xwastin erişi dürziya bikin dürzi xwebri xistin kirin pişta xwedana İsrail u bi israr Donald Trump de got vanam roven Tayyip Erdoğan'ın yani ama jaliye ki vaş de got çe mesela de got Erdoğan baakile de yani pasnevi de jbo ve diyeceğim edi ev naçariya ku dibejin qala ve dikin Erdoğan idi pera rubruya naha Donald Trump beriya pişti demek ki ve vere mirka rojlatan arabi ve vere rojlatan avinen bejin daha bimahane Hakan Fidan hamu devletan digara u diplomasiye dike ku bere Donald Trump de Türkiye anji bu avay ki vi Erdoğan'a bir değer diyetin ama Roşa Zelenski di bedran mebevradı yani Avrupa değişe seroke devleti ki ku havkası razil bibe fakat dibe وقتا ku tu xwe bipare baweriya xwe bixwe ki pirsgirêka navxwedan nikarî pê çareser bikî û li derê xelkê til çareseriya bigerê işte pirsgirêk ev e tiştekê dijî mesela devleta Türk hewqas xwe bi hêz hesab dike hewqas xwe mezin hesab dike lê pirsgirêkê cî ku pirsgirêkê nava xwe çareser bike îlla li derva li ber li pey hinek berjewendiyane yani gotinekî Kurda heye dibe ewlî şerê nava mala xwe dibe bisekinin hêja here cîranê xwe ya jê êdinan ev mesele wisa ye di nava welêt te şer dev ji şer berde pirsgirêkekê jiyanî heye hukuk tune demokrasî tune mafê mirov tune tiştek tune tev li gora berjewendiyê kesekî dimeşe hukuk ji li wê gorê dimeşe yani tiştekê xemgîniyê ku parêzerek an jî parlamenterek bibêje dozgerekî ku em karibin serî lêxin em agahî jê tune hesab ki ev devlet e yani berê jî me vê devletê naz dikir îro jî em naz dikin berê qernebe hukuka devletê hebû ji bo Kurdan nebêjî ji bo mirov hebû ez bi xwe di salê nodî da jî gelek jara hatime girtin divan sala da jî ez gelek salê dawî da evvela xelîte tişê pir bî gotin dixwazim hinek em formûle bikin ji bo em bixin rêzê û şeffaf be mesela ez derdixim ji gotinê te kapasiteya dewleta Tirkiye ji ber kîjan sedeman dibe bila bibe tune meselê xwe navxweyî bixwe çareser bike dibe ku hestî wanê netewperîstî be nijadperestî be dibe ku sîstem wana perwerdiyê ku 100 sal di meriyetê de ye û tê pêkanîn
دستور ناده کو پروبلمی خویی نافخویی دسیده پروبلم کرد کردستان چاره سر بکن چیه کنجنکتورا سیاسی رشدات نوین دماد گوهره او مجبور دمینن خواب بگوهرینن مجبور دمینن سری لچاره سریه بدن اما دیسا جی مثلا گوادن دست بکا برنامه دا تگود طایب اردوغان لحیله دیگره برجواندی خواهی ریخستنی و مالباتی درد خپش نه برجواندی ترکی جی بله راست و برجواندی ترکی با یعنی اساس دخوازه جیانا خوی پیش روش دهن که میسوگر بکه یا راست اویا هیه شو هر کس فیاد زانه شیرو وجد که بتشتن پر بسیط بتشتن پر بچوک دخوازن خواه تسلی بکن وکه مال سوریه گوهرین داد اسپیکرن جولانی مروی ما امکتن سوریه جواکری مثلا صرف تشتکی امجبیر نکن بریا 7 سالان دما افرین داگر کرد مثلا انا وگره بر به افرین و دست بکریه بین ام کیف خوشن اما ام به ایشن جی اما راستی هی دو امجبیر نکن طایب اردوغان و داری سوجداره وقتی بریارا داگر کرن افرینی دا وقتی به هزاران عسکری خوشان سر افرینی وقتی 72 بالافرین خوشان سر افرینی سروانجنو زاروکان مروین سیویل قتلیان پیکانی اساس لورات تشتکی هی از بیجن بدران نهاج بو ولاته کی تنکاری پولیتیکای دمکی بمشینی پولیتیکای دمکی تنه خطابه ودمedi ki اگر سناوی ولاته کی پولیتیکا بکی هر kim 20 سال شون به 30 سال شون به فکری برنه ev yani pardon gotuna hoş bir neke yani bana na fikri na bejniya az diçim afrin da girdik ma qosa mağduriyet çedbe ev insan ku az aqsa meseletin serivan kom kujitin serivan aqrabayn hemolati menen bakure kurdistan sbe dusbe aynı tişte tutbeji sbe dusbe dem duguhara devran duguhara از چوال روی وان انسان دنیرم از چوال بوان انسان را دکارم روی نم سر عین ماسه دور ماسه از بیشم تمام ورن ام مسئله خو حل بکن یعنی نافکرن 10 سال دیجی نافکرن من 5 سالا اندامتیا مجلس شهرداری باتمانه کرد her ku şaredari devri rehberiye ki nudu ki master plan hene master planı 5 sal etkin çünkü 5 sal şunu şber ku helbjartın şeydi ben sistem bu havai hatiya bakın her iki 5 sal gerek master plana kadar te çıkarj biki te çibiki binesazi her havai ev bu valate ki kutubu fikri bedran her iki devet 30 sal bu fikri çünkü iroti sebe kedi eti tecevi jboveji gerekte one plan sazi xo ev xat çebiki ulve gore devlete buraya be eğer tu one plan sazi çene ki bir havai tek çe naha de sere sat sale da vaqta ku hatay dagir kirin ve çağı çekirin ikna kirin devleti dinanji ikna kirin Fransa İngiltere wana ikna kirin ve de referandum ekirin qaşo evjidi çıkaz raste gotin ku halke hataya duhaze bir Türkiye rabimine bu ya demografi guarin çebiki bele araban düşmedere der plansazi hebu bedran ev plansazi hebu mesela serekaniye binirin afriniye binirin grespi bereji pranyava ve ka khancere tedi sistema baz lüvedere araba bici kirbu tabi ku axa kurda buji ledi saje am bava ki de fikrin xwajihin halne lüvederine yani jder vahani çuji Filistin'i araba hani lüvandara bici kir daha mesela gelek kesin Filistin'i kujber şerri İsrail Rabyan iro l'afrini bici kiriye baka kuvalati wan be büyüci nesekini ev de 5 milyon bila milyonek bila 2 milyon be araba hani li Türkiye bici kirin لسر مليوان پرج اروپا گرفتن بونه وکه برگریه که همبری اروپا جبوکو پنابر زیده درباز نبن اروپیش به ویا راضی بون فقط حسابات شبو حساب دگوتن چاوا هبه و سوری به آوایی که چاره سر ببه افجی که مداگر کریش خوش مرام بینه اوه که معانی نوا خوش امیل لوه داری بجی بکن نه 100 ساله و 100 ساله نه دم او دمه نه پیواجو او پیواجوه چونکه وکی کتگو او پیواجو لید زبره تو لسر سیستمه که آنتی دموکراتیک نکاری سیستمه که دموکراتیک آوا بکی نهال وی داری بنگه که آنتی دموکراتیک هی و تو تخوازی
لسروي تبيجي من سيستمك الديمقراطيك آواكريه أو يعني ممكنه جبويجي إيرو مثلا أمدي سوارن السري إيرو دولتي دي يك بيك دبيجن كو ريبريا أحمد شارع نديمقراطيك وهم ناز ناكن يك بيك ويبيجن أمريكا بيشتي كوغو وإيدنانج بيجن هراسته تمثيل olarak ويغاتي دشوي demek هناك دبي إليميني ببي يعني أو كسي بيرا أو خاشو وان çeteyacı ev Elistika Türkiye خراب ve demi. Tabii şu mesela ha tam Çünkü hasabı kitabı xal ser Jolani ve ser hete şekiliye devlete Türkiye. Asas tane evjini yani asas dugotin çava be ev meva gredai be bi avay eme kurdaji ev derjevan divan ev deskefti yavaş destewa bigrin تدویم هنگی باسا روزافا بکش بکو ایدی باش فهم کردن یا روزافا ریبریه کیچی بیه اف ریبریه خسر جهاد بجن دفرادا عرب هنه خودی معفی خونه هم زمان هم پرورده به هر آوای ترکمن هنه خودی معفی خونه هم لشکری هم زمان نمونه که اره او جیوسا آسوری سوریان جیوسا یک جالیه دماجی یا هری گرینگ کو بجن باوری ده گلان سیستمی خوی عسکری هست سیستمی که خوی عسکری که اف پیکاتین اتب انباسا واندکن عسکری وانجی تداجی یعنی پرگالا کل روزاوی کردستان اف 12 سالم پکتی آن حال سوری نه دوری مدنیت مروحیه یا ایروینه یعنی ناف داره هنکی امویجی وکند خوازی لسوری مثلا لهمبری داعش اری کردان شهر کرد فقط بپشکریه که هفته ولاتا هفته دویل بگوتنا کرمانجی هم بیجن هفته دویلان لویدری جیگرتن هیجی وقت تمثیلی هن ولاد 2000 هن ولاد 1000 هن ولاد 10000 عسکری خوانه اول لویدری بارگین وان هنه و بارگین وان و کرداج دناو هفدانه کرد باوی که کلاسیک شرکی باش دکن فقط عالی تکنیک و پیشکتن و درفت نبود اف هفته دویل وان درفت الویدری آوا کرن افراندن بجی کرن عسکری وان عسکری کردا بریو برن ایرو جهیزن آنتی تروری بگره حتی هیزن پاراستنه عسکری خواه هیا کرد الویدری اویا با آوایی که مدرنیزه کنن بفکرن هم سیستما تکنیکی فیر بون تکنیکا کو پیشکتی و هم جی شر لسر عرده چواتی کرن ویا جی فیر بون بره تدي تركيز من قرار düzen yani perverdeki ken meki düme ودچوشر آنها نوسایه آنها 6 ماه پرورده را در باز بکی لترکیه بیا 3 ماه فقط تو ویدیو خوازی وری کدری تو خوازی بیجی پرگالا ایرو یا yani ez خوازم veya bejim مساعدش bu tamam Suriye bre be naha vekri bejin vekri ez mutkhaz ez bilme serve ama naha sisteme ke askeri hatiye danin ku dikare velet bre be mesela pareze yani Ahmet El Şara çıkaz iro deslat beji ekus beroj karibe Suri hem bu pareze hem perjevendiye gelen çünkü sisteme ke ku Türkiye ve Ahmet Şara duhaze li Suri derbastar nine bidahan millet hene lüvedere bidahan baveri hene çıkaz baveri li rojlata navin hene li Suri bicine çıkaz ام بیشتر پیکاتین روزلات نامی چه عرب چه کرد ترک چه ارمن و هر وکیدن ایرو لسوری منطق وان دست ناده منطقی که نه پرست tabii yani ev mantık çiğ ev mantığa ku ev tukazın bici bikin mesela eğer bir birate Ahmet Şara ve Reberiya ve Avli gotunçı gotun komara Arap a Suri peki ve 5 milyon Kürt و 2 میلیون درزی چه او شخص راستیه ادی او تمام yani ya وان خواست تشتك وز مرات كم تشو ويورا سر دولة تركيا مثلا جولاني هتشه لسوريا اگر تك بچن سرهلدانا كي چه بلهم بروان و دم اعتبارا كردانيا هي وزياده تر ببه لي چت سر دولة تركيا yani çete seri devlet Türkiye mümkün ve diplomasiye var mı? O demin mecbur namine mesela tekiliye kuyru be hete şira çitke belki jib Kurdara çeke belki jib qasedire levbike agrbese ki ne ilan kri ana heyeş koy yani levatine ki sedise tüne
ama diyalogeki bina benkariya Fransa و Amerika هرل إنجيل كتير إنجيل كهذا نشيبه راسته أو دبك وسبدوس به هذا خيري هذا الشيء جولاني وقت تك بتشن دولة تركيا هم جسرته كوجبي بواجو التركيا ديجرا وهم جدي بيجا بس مستيان ودس بيبكي حقيقي ديالوج شبكة حقيقة نها از ویا بیجم الگوری من دیالوگ چیکریه و دست بیکریه جیم یعنی الحلبه دست بیکر ایرو پاراستنا حلبه را دستی کرده کرن او جیکش از بس دیالوگا به تشهیر ناکم دیالوگا به دولت ترکیه جبو کرده نه ترکیه yani bu ere Kurdu Türkiye. Cesarete kujve pevajoy digre u jber tırsa ku hete şevi venda bike Türkiye ve despey bike bu Kurdan ra diyalog çe bike zbut bejim. Ev li gora min rast ve yani ne bu edere raş xoya pevajoya ku iro hatiye despey kirin jengi duye çerçove de ev jî dizanin ku sistema li wê derê hatiye ava kirin ku li ser çerçoveya sistem pergala ku rêbera pol wê derê bicî kiriye û li ser dimeşe ew pergal ew jî dizanin ku çareserî li ku derê lê ya rastî ku me rû bêje nihal rojhilata navîn eger ew pirsgirêk li gora ku Amerîka dixwaze û li gora ku İsraîl dixwaze Amerîka jî xwe rast rast İsraîl weke temsîla xwe li wê derê dibîne û rast jî dibîne yani weke hevkarê xwe dibîne dizayna wê derê de Tirkiye tune ye em ê bêjin dor wê were Tirkiye Tirkiye ji bo ku rêl ber vê bigire ancak bi Kurdan dikare hevkariyê bike çünkü Donald Trump dê rojhilata navîn anha ez neşajim îroya ji vê heftê navbera İran û Amerîkayê de wê hevdîtin çêbû İro destpêk îro piştî wê bi demekê jî hak tedî ew jî hat Serokê Amerîka jî hat bi İranê re hevdîtin kir çünkü Donald Trump got bû hevdîtinê me hene İran jî got bû bi awayekî din hevdîtinê rasta rast tune rasta rast got Amerîka got bû rasta rast ew jî gotin ne rasta rast heye niha ew têkiliyê ne rasta rast dest pê kirine yani direkt serokatiya vana lê dibin da ev pirsgirêk li Sûrî desthilat çi bû me digot dîktayê ne yani dikta em bêjin sistemekî ku gelên dinan mafê gelên dinan nedidî hebû lê li Tirkiye jî ev heye li İranê jî heye ji ber wê dîsan werin ser gotina berê ya Kurda ku digot ewlî nava mala xwe paqij heye ji hara hawara cîranê xwe mesela evya ye ji Tirkiye re jî tê gotin mesela CHP şaştiyekî kir xapiya asas bi fenûfîtê AKP xapiya Erdoğan xapiya çima çünkü di sistemekê de ji îro da em mewê xwe em namzetê xwe ragînin bila diyar bibin tiştekî wisa tune ev lîstikek bû di vê pêvajoyê de tam jî di dema ku ev pêvajoya ev bank hat kirin yani di serdemekê wisa de tibînî ev jî li gorî min ki îdî şîrova wî jî tê kirin lîstikekê di nav CHP de bû lîstikekê di nav ew tedî ji wê re netewperest dibêjin ulusalcî dibêjin lîstikekê ku wana di nav da xwestin bikin û kirin jî pê xapiya li gorî min aniha Özgür Özel diken nake ser wê nikare bigire mesela di mîtînga CHP'da Mansur Yavaş esas niyeta xwe got niyeta xwe got yani herkes pê nerazî bû ama esas ya rast jî ew bû diviya bû evana derkevin piştî wê çû kir Özgür Özel got ez dişim olağanüstü kongre naha kongre awarte kirin cardim bu serokê tu helbeste Özgür Özel deraqê Kurdan da çawa dibînî yani li gora daxuyaniya tedî mirov daxuyanî demkîne li wê rojê pêdivî bi çi hebetê gotin nîvê wan jî ji siya doyê wan jî propaganda ne ama istiqrarekî tu nebînî lê ez ê wêya bêjim niha CHP ango Özgür Özel şahsê Özgür Özel'den bêjin tişta ku tê xuyanî dî CHP di wê farkê de ye ku bi tena serê xwe nikare tiştekî bike yek ya duya di wê farkê de ye ku heta pirsgirêk dewam bike wê li Tirkiye demokrasî nebe wê mafê mirovan nebe wê hukuk nebe ev jî ji Kurdan dest pê dike çünkü divra da hêza herî dînamîk ku ji bo vê tê dikoşe Kurdan yani hêzekî din tu dibînî niha îro îdî li kuçeyê jî mirova mesela wê rojê em bêjin rast rast ama mikrofonê dirê jî yekî kal kirin 6-5 salî
Berek Türkiye. Tabi bes eydi. Hafkaz bütçe şeril dici kurdara bes ha mafi ma bine. Ya zarok ki 10 sali kare beje ku serok kurda dibet duqaz denge xo bidi ki muhakkak tamaşa ki dibet denge xo adım ev Kürt başkan Kürt başkan sedama ve çiye bina malbata da jeftiya xaftin le keseki ne vere denge biri beya beje bedran na sisteme ki o saat ya bakın Özgür Özel herhalde bana civake dukhuyinin yani eğer keseki serokatiya partiye ki ku ev parti komare avakiriye vana fark ne kene mümküne 100 sal ser komare kira darbas be ev komar paj ve biçe ev jî idine mümküne hem civak kabul nake و hem jî sistema cihani kabul nake yani dibet diktatör biji gerek peşketi bi deverek ki Arabistan Suudi ne çarma da nava xoda guhartnan çekir kanuna guhart İran mesela sberoj ne çare ku guhartnan çebike belki jî dereng bine evvela xeyri gelek spas hin agahi hen edibem be hevalara temaşavanara parve bikin leser daxuyaniyên rayedarên Partiya Karkerên Kurdistanê û KCK dewleta Tirkiye niha mecbûr maye mesela mafê hêviyê bîne rojeva meclisê ez bawer dikim serêlêdana komeleya mafê mirovan ne komeleya hukûqnasiyên serbixwe ê azad wan jî serêlêda ye û va mafê hêviyê aniha anîne xistine rojeva meclisê nava hefteyên pêşiya me de belkî dawî heta Nîsanê ve hend guharin çe bibin. Yani hevaki usam histikin. Evji bixira israra rayedarên Partiya Karkerên Kurdistanê. Belê. Se ew plansaziya Erdoğan ji ber ku neçû serî? İja evvelê xeyrî tişta mühim ku dibe baldar bin yek ev mafê hêviyê ve wera Rojava Meclisi bi ve girêdayê Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ û gelek kesên rewşa wî da ku ji ber vê kompas niha ev pêvajo jî tiştekê herî wê pê derpê werin berdan. Belê asas bedran niha 500 kesek ku nexweşin bi dehên salan e girtîne nayên derman kirin nayên berdan hinek ciwan ku tevî cezayê wan jî qediye. Mesela ev saziyê ku teqala wa kir ewana dibe eger ve pêvajoyekî daye dest pêkine awilî ji vana dest pê Rast e. Piştra hevqa siyasetmedar serokê partiyan jî di nav da parlamenter jî di nav da dibe eger hûn samîmî bin ji wan dest pê bikin rêbera po bixwe jî dibe mesela min ne azadiye mesela min ne nizanim ciyekî din falan mesela min ev pêvajo awekî ewle dest pê şart û mercên rêvebirina vê pêvajiyê mesela ew binge aktörê sereke muhatabê esasî meseleye ji bo bikir be birêve bibe çima li îmra lê bedran gerek em vê ji bîr nekin mesela rêbera po derxiz em bêjin ewekî ewle jêra çêkirin bû çû wê derê heta ew rê û rêbaz nêne amadekirin wê çawa kar bêj wê birêve bibe heta bingehekê ku wê pêvajoyê qebûl bike di nav civakê de ji mesela AKP hê civaka xwe îkna nekiriye hêj îkna nekiriye yani ji bo vê meselê hêj civaka xwe re tiştekê ranegandiye evkan ala derdikeve dibe em ê gavên erênî bavêjin gavên erênî çi ne ev meselê ev tiştê ku me got gavên erênî ne ji bo vê jî niha yek şertê rêbera po ku karibe pêvajoyê birêve bibe çünkü muhatap ew e yani vaxtê Aliyê Kurdan dibêje acela me heye dibe û bikin tabii acele ne ew e ku em hema kongre çê bikin xwe fes bikin hema çekadayînin acele ne ew e acele di ku derê de ye rêbera po dibe acilen azad bibe hemî însanên me êligirtigihan dibe acilen azad bibin tevlî civakê bibin û tevlî jiyana siyasetê bibin aciliyeta me şaredariye ve destaniye serî yani jiyan dibe biherike û çêbe ser rast bibe wekî din acela Kurdan û kongre çê bikin û silahdayîn tune ye acela Tirkiye heye tune ediye jî xeyrî çêlîk malataya baş sohbetek pir xweş bû gelek spas pir keyf baş gelek spas